Ćao drugari, hvala što ste posjetili moj kanal. U ovom videu igramo se Ko sam ja. Ja sam isprintala papir sa licima, praznim licima i onda ih laminirala da bi bilo za višestruku upotrebu. Dala različiti materijale koje sam našla kod sebe u učionici i dala im mogućnost da koriste svoju maštu, svoje osjećanja i da prave svoja lica kako se osjećaju u tom momentu ili kako oni vide sebe. Tako da uživajte u videu. Nadam se da ste uživali u videu i mogu vam reći da ovi radovi ponekad nam puno mogu reći o deci ko su i kakvi su. Ako vam se svideo moj video, zapratite me za još lepih ideja. Hvala puno i vidimo se uskoro.